Dragi moji, želim vam prijatan dan i dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Dijaspora uživo. S obzirom da se broj gledalaca Pink televizije svakodnevno povećava, malo objašnjenje za one koji nas možda gledaju prvi put. Ovo je emisija posvećena ljudima i događajima u dijaspori i svako može učestvovati u emisiji Dijaspora uživo i to na sledeći način. Ukoliko znate neku zanimljivu priču ili imate zanimljivu priču, vi i vaši prijatelji, ili se radi o nekom događaju u dijaspori, projektu, klubu, talentu, javite se. Na ekranu vidite našu mail adresu i broj telefona. www.dijasporauživo.com je naša web stranica na kojoj možete pogledati delove svih dosadašnjih emisija, kao i ove današnje, već od sutra. Tako da možete javiti prijateljima ukoliko nisu imali prilike danas da nas gledaju, to mogu učiniti na www.dijasporauživo.com.